Good afternoon, Kuya Jun. Kablao man. Dagiti, ano po ka umumutan? Ayan, dagiti kakadwak. Una na. Nga, agding agtataditi balay. Nang naroon na kinipagkag ko na cherry an, kan amin nga taga Oscaris. Request ko matatay, maulawak Mildred ko na ni Kabsat Segfred Segundo, ba't ang lakilinal pasatay dati nga sonatan. Ay, nalit ka nga nag-open iti radyo. Oh, Balong, hanapay na kitita dumadita? From Kate Patrick John Valdez. Kablao man kano da mamak pulot kon mamak ambot kon nagaya pulang araw ngagbanbani tito kakso da Manong Junior. Ay JR kaya Manong JR, Manong Kisme, Jane siyanong kan parages man kano jay kanta nga pututan ka manin bakit. May mamang pulis aja di ba? Praktisok to ya. Ito na dyan. Naimbag nga malam yung FDD, Pakablao man Family de la Cruz. Family Delia, Aureola, Family Jay Lanor, Santa Maria, Ilocos Sur. Thank you for watching here in Taiwan from Christy de la Cruz. Watching from Madela Quirino, from Lily Gonzalez. Sao ka na? Ayan, hello po Kuya Jun. Bati nga kami dito sa Unizone Home Hardware na palaging inaabangan ng Ilocano songs ninyo. Pa-request nga rin po yung pututan kamanan. Bakit? Thanks po, it's me, MJ. Ay talagamot nga, aduti makamulta nga sunatan from Mamang Police. May sakagiti kagayami. Okay, good afternoon. Pabati nga po ang mama ko na natutulog. Mark Renton ko na Ay kariingin pa'y barok. Sa aming kablaawan. Tadi, di na mo lamang ngagno ko. Ayan. Kagor ka, nagadun, nagsangpudan. Pa-shoutout nga po Kuya Jun, si Joy na naglalaba. Request ko po yung Auntie Sofing. Thanks po. Hello to Bel Binagrera. Hello to G. Hello to Grace Pigabatin. Watching from Hong Kong. Imported nga talaga, hindi mas basa. Masakit text message. Lakaw. Hello Manong Jun, kablawang man ni ating ko nga Ruby, nga madamang nga agar-aramit ti assignment na nga English. Ken ni tatay ko nga Boyet, nga kinanay nga dindingit ti programa yo. Ken ni nanay ko, nga madamang nga Agor Orok, Sir John. Ken pa-request mo tayo maulawak Mildred, Sir John. Sir, God bless you from Melvin Diego, iti San Sebastian. Wow! Anak ni Boyet kita, uman lang iti panahon. Ayan, kinaubing at yung ubing, together with ni Pate. Ayan, and my classmate Joseph Diego of San Sebastian. Naimbang ka pa ng dingagyo dita. Pakablawan ti Villa Tema Clan ti Santiago City from Perth, from Los Biminda. Watching from Japan, time man damag man ken ka. Thank you from Celso Abad. Ano DJ request sa tiny one ni Wab Girls ni Elida. Dita din na mawa nagbasulat. Okay, so isagsagot na kini. Awanan, madimalagipan. Basta nagpabati so natin happy 50th birthday. Ano naman? So nga ro, disunod ay dyan. Kinangkal nga pulding. Ay, nga ro, paraking ka. Kapsat pulding. Kuyo demon ni baga mo. Sama. Nating amian. Isala. Ang kay giting kalsada. Dadan na awan nagbasulak, ta inaramid kumet amin pagragsakan. Gemanyat insubad mo, sinagtamlaeng to'y pusok, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Nagsaam mo na ang panagpalikas mo. Second voice, aping ina. Apo ko kamanan. Na ikalang anya pa iti serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok anak kabasulaken ka. Siyaman lang na dahil. Di tadan na awan nagpasulag,
tay naramid kumet amin na pagragsakan. Ngemanyat insubad mo, sinaktam laeng to'y puso, di mo hinilalaan na puno nga ayat ko. Karim kaniya, ingka tinalikudan, martir a pusok na ikalang. Aniya pa'y ti serserbina, nasamit alangan-langan ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Dita tenang, awan nagbasulak. Taim paay ko amin, yun o. Akabaelag, dita sikat ng perdi, ng waswas, ken ni ayat, ng keltay kadagiti arapaan. Hello, ading JM. Pabati man te happy birthday kay Gian Tolentino Pasikolan. Salamat ading from Auntie Josie Borgon. Ay, hindi. Josie Escobar pala. Josie Borgon nyo kayo madyan ang itulod kanya tayo di airport. Nga naulaw mo lang, iti bagahe. Ayun, nga ni Josie Valdez. Mati, sa pala. Sinor Josie Valdez. Ito J. Mongkok. Sinor Josie Fernandez. Josie Fernandez. Taga Ramon. Sinor dyan. Ika mo. Ay, sinor Josie Bidosa. Ay, ni Mami. Hello, Kuya Kanading Amish yun na from Ate Ella Banadero. Watching from Saudi from Serska Torqueza. Kape. Tita den nang awan nagbasulak, tain naramid komet amin pagragsakan. Ngemanyat insubad mo, sinagtamlaeng to'y pusok, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karim kanya ingka tinalikudan, martir a pusok na ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Dita den na awan nagbasulak. Ure ka lalo mabasit. Sa bali nga talaga. Taim paay ko amin. Nga to eh. Akabaelag, dita den na awan nagbasulak. Sikat ng perdi, ng waswas, ken ni ayat, ng keltay kadagiti arapaan. Ayan, ginutos ko tadi, mangururat ka mo ditan, narigatan, pagkatamdama ka, sa bali pa iti rumor, nang aditang ato ti pagroram ti anginan.
Okay, agtultuling nga rin ti programa nga napalawan at da kami manen kahit 20 nga minutos lang nga po kasakbayan tilas 2 malam kadwayo lata ni Manoy nga Jun Sergialas sugado Jan Mark Pastor ito'y lang apo kasamitan nga radio station ti entire Cagayan Valley and worldwide nga hunada. Ayan, kita dagito'y agsangpot nga mensahes amang tataman di mga maibak-bak. Okay, manong kablawam man ti family Mateo dito barangay Sinili Purok 2. Manong kablawam damanan ko nga Joan Josel, Judy and Pati J kaanak nga ni Sulpang iso ni Jorens tinang kablaaw Jerwin Mateo manong kantaan nyo man itay Bersumil isagol kini mother ko. May sabay kablaaw man ito'y TJ Gasoline Station ipatugtugin man dajay agsipot-sipot. Wow. Hello to Auntie LV Baldovino. Yeah. And Ate Angie. Madamadag boy-boyan niya. Madamang meeting sama dita ka. Galing-galing JM. Kulan Auntie Ella Martin. Thank you. Hello to Auntie Nelly Mariano again. Kuya Joe, naglaing kayo nga talaga. Lodi pabati man kuya ti family. Bugarin dita Rizal, Santiago City. From JR Bugarin. Wow. And hello mga Idol FDD. Good afternoon to you and to your countless listeners and viewers. Ay, mamukatan. At last, you're back at Jamak. Anya mo nga iti nasusurom nga sa ti Chinese. Ti amo nga Chinese kita dyan. Chinese iti utong. Tausi. Ano naman? Sitaw. Utong. Tausi. Tausi. Iti Chinese na ita. Nagpaiso ka din nga ado nga baka iti Macau. Wala ka Macau di dyan. Makarabaw mo di parting ado ti Carabao. So kita very intelligent nga talaga ti thinking na. Anya nga tatet ado di Moscow, wano di Macau ko na. Moscow. Okay, anyway, belated happy birthday to your daughter John Feliz Pastor Serialas Incorporated. Yan from Kuya Emil. Yan. Iti sumaruno nga ari dagiti aari. Yon. Kuya Emil, good afternoon. Anya man ti aramidem dita. Agisubsubot kaman iti bagas nga ilalakom iti ngato nga presyo wenno tay anapay agagatang kaman ti irik iti nakababa a presyo. Good afternoon kenka. Ayan, sapay la kumata umado iti ang kanyo katatantan ngamang parparagsak kadagiti agagayem tayo ti Facebook. Ayan, nagbalbalik ka international dan. Okay, may sabi nga sunata kaaruba. Kalpasan iti may sabi nga greeting. Siguro ka tamang kita tamampay. Kung na dito ay good PM. Bati man tinasing po nga naanos kan man nakaawat nga asawa ka ni Lerma si Castañeda. Iti 27th wedding anniversary. May. Amuklatan na sila dito yan to Sir Camilo Castañeda and to Ma'am Lerma. Ayan, happy po anniversary kung matati kantaan tatoy. Yay. Kanyada Ma'am Lerma kini Sir Camilo. Anyway, happy anniversary kada kayo nga duwa kasapay lo kuma taagtali na ti pa nagkakadwayo kana kuma ti pa nagin inanos yo. Ayan adati sonata nga irok no ita para kakwada nga duwa. Sige ta lumasat ka lang. Keta ako kata maputo di momentum no ka. Okay. Ayan and agtultuli ko nga agbalin kayo nga duwa nga ehemplo ano ano tawag di dyan ti Ilocano nga ehemplo is something like modelo. Spanish ka modelo Tagalog di dyan nga pagulidanan iti amin pauna yan nagunagan nga ubing agbasbasa dita pagbasaan nga inkay gaman amo no pagulidanan ket iti teacher kan lang nga basta mangisurusuro ket talaga nga aramitin ta pa nga idol da kita pagulidanan no nya ti makita ubing katakwada tultuladen da so once again happy anniversary kada kayo 27th year apo talaga nga atid dugmatan Sir Camilo and Ma'am Lerma. For you. Kas makita bayati panagdenata kas makita adun naglablabasan ta kas makita masapul ta tunggal maysa di kay papanan di puno nga ayan kas makita
kas makita nakapinpintas kalata kas makita agmauyong akbay lakin ka kas makita ni patay lat magsina di kay papanan tipod mong aya kas makita aglabas man ti adu atawen awan iti dua-duak talyawen da ken mas daaw ti balay kita adwa dumteng dum amay libro't istoryata tapno maamwanda tipon no nga aya talyawan data dumteng tung amay libro't istoryata tapno maamanda tipod mo nga aya talyawan data tapno maamanda tipod no nga aya talyawan data